Kaluguran mga kabatad, hingga sa pantayanan, ngayon pong malapit ni ing Pasko, December 25, adwa ng putang diyang mamyalungan, karinisip tamo. Diyang aliwag yung atamo, ing putang da, nano kaya ing tanggapan kong regalo. At kira ka lang kaya katamo, ing putang da, nano kaya ing aybiya kong regalo. Nung ingkutang mo, naning tanggapan kong regalo, you are on the receiving end. At bago tamo, podang ika, you are on the receiving end, e pa masyadong malulot ing kasalpantayanan mo. Because true faith and true love shares itself and give itself to others. Mas manyaman ing babye kesa kintatanggap. Kintaw mating mabye kasalpantayanan at dalisay lubod. Nung ikutang muna nung regalo yung aybiye ko, lalong-lalo na karetang kapamilya, kapatid, kapuso, at naman balang. Malulot sa iyong kasalpantayanan mo at dalisay lubod mo. Because true love and true faith, mayayakit kitang you share yourself. Love shares itself to others. Ngini ingkada mong Birhen Maria, kaniting novena tamo, nung lugarin gaganakan tayong kadwang misteryo na ning tula, the visitation of the Blessed Mother to her cousin Elizabeth. Payabot na kaya mo ng Birhen Maria, metong regalo, which means so much. Our time, our visit, our presence is a precious gift that we can give to one another. No ka rin ka niyang mangailangan ko, no ka rin ka niyang masaya ko, no ka rin ka niyang may graduate ko, no ka rin ka niyang may binyag ka, no ka rin ka. Kasandi nga regalo, ingke katamong talo. Kasandi nga regalo, ingke katamong presensya, ingke katamong panahon. Ing panahon tamo maging mayap yung panahon, maging mayap yung oras, potang balo tayong itake para karingaliwa. We have the luxury of time. And yet sometimes our time is not spent wisely. Yung mayap yung oras tamo, marok yung oras uling sasayangan tayo at gagamitan tayo kaya tangalang kwentang bagay. And here is our Blessed Mother spending 3 months with Elizabeth. Itang kayang talo. Kabudabado ng Maria, impisa ng Isabel, kakadliya, on her 6th month, which is a very dangerous time of pregnancy. At balo ng matuwane. Imagine an old woman bearing a child, an added weight. Mintay Maria, melang ba't ginayak kay Maria? Marapal yang mintaging metong abanen. King kabundukan na ning Judea. It was not an easy walk to Judea. Dumalan niyang bundok-bundukan. And yet, podang ika magdala kang akong Ginoo, magdala kang Diyos, magdala kang lugod. The road is never too long to a friend's house or to a loved one. Nung kaluguran mo mo, itatang mo yung pamilya mo, agyang pangatsyo ka Amerika, magbalik ka Pilipinas, magbalik ka Minalim. Then kaya kang roots. Because the road is never too long to a friend's house, to your home, where there is peace and love. Manyaman mo muli, o tangi kamulyanan mo, pugad niya yung lugod, pamisang metong, pamananggap, at pamamatawad. At yan ka may bumuli, kaya kanya nung balo mong karas mo ka rin. It's a hell kind of life. May papatay mo. Then, kapatid mo lang ang pakyanam, alang manos, tingnan na lang maglutong nasi. Alang mag-share, yung gasos kimbali. Puros problema rin lang. May papan yung bat. That's a hell kind of a family life.
And you would never dare to go back to your home. Uli nga lang lugod. Baka mas kuryambang matutod ka rin barkada mo. Magpusitara ka na lang yung oras, baka mamasakit kang loob. Uli nga ka manakit lugod. Kinkera yung pamilya. Kaya mo isipan ni Tera de los Talios. Manyaman yung mumuli. Potang demolyanan mo, malugod daw. Potang yung pamilya mo, meto yung paraiso. Ning pamisan metong at lugod. Amen lang ba? And here is a beautiful good manners and right conduct. And here is a beautiful response of Mary to her cousin Elizabeth. There is a need, may gibat siya. Ginayak niya. Amen lang ba? Mintaya. Let us practice promptness and punctuality as a sign of professionalism and as a sign of good manners and right conduct. Sana dakatapanayan, itaming manayan. That's a beautiful katangian na ningmet ang taong ating puso, ating malasakit, ating respeto king oras na rin aliwa. Amen lang ba? Mary did not dilly-dally. Para sa paning pisana Elizabeth, agad-agad ginayak niya. Niya sana agad-agad, datang ka. Agad-agad masakit sa imamo, punta lang ni. Otherwise, what to do? It's too late. Because sometimes compassion delay is sometimes compassion denied. Agad kang muli. Agad kang datang. Mo sana paano galing magpa-importante ka. Mas masandi manaya kesa kininungi kay panayan nung aliway kay bida. King mega celebration. It is reasonable ng panayan tayong pari. It is reasonable ng panayan tayong mayor. Pero yung mayor, yung pari kay panayan, magpa-importante ka kanita. Nung ating sense of say, baka di na kakamarin ka man eh. Aliwa naman ikay paninayan, what papaninaya ka. Ngayong malugod at tao, manaya niya. Naripingarita mo ng patubot manaya lang, uling lulugod lang. It feels so good ka, uling mo dasnan may ma'am, dasnan may tatang, uling kalugurana ka. Nung ating meto nga, pinandit, apaninaya ni mama mo ay tatang mo. Ika yung anak na po ng may makisawa na kayo. Idasanang aga na kayo daw. Ngayon darat ang Pasko. Aga na kami, mamoy tatang mo. Aga na kamo rin kapatid mo. Aga na kami ing pamilya mo. My dear brothers and sisters, inyang dindam ng Elizabeth, in pamagmanano ng Maria, ginaloy ang anak king at tiyana. At Elizabeth kitmon king banal espiritu migsalita yang masikan ngana. Ginaloya ing pumul kingatsa ng Elizabeth in the presence of Jesus and in the presence of Mama Mary. Ginaloya ing anak. Linundag yakin tula is Saint John the Baptist. With the approval of Marriage Bill, takalaring anak agado kingatsan da rin duda because they will never be sure that they will be born into life. Puta pumuna pa mo 3 months, pwede na noking siya pupuna ng induna. The effect of contraception can lead to abortion and killing and murders of so many children in the womb of their mother. Dakan lang pumuna mga galgal. Huli nga ganabala nung may bait na pa at nung may bait na baka naman salado la o defective na. Makatakot yung sitwasyon dahil nakalapitos ngeni gagalo lang ngeni kingatyan ng indura for fear of being aborted or drained and flushed to the toilet. Makatakot. Ngeni niyang may pagsalita ng masikan. Mi pagmanano lang, Elizabeth kitman king banal espiritu migsalita yung masikan nana, mapalad ka. Putang dadalo ka namin pisasabihan niyo, kasana maging paragas. Pisabihan niyo yung kapalaran na di natangkimbiyay.
The blessing sa miya biya ka rin palad yu. Mapalad ka Maria ka rin sablang babae. Naman payabangan. Nunesan pisa sabihan, the goodness and the greatness of the Lord and the many wonders that the Lord has done for us. In Diyos, yung center point ng kakatamong conversation, aliwayang kasiran na rin aliwan tao. Masanting ito, kasanting ayaman, mabinyan ng Elizabeth. May pagmanalo na sinabi ng Elizabeth, mapalad ka. Sana po may pagkwento mo, may pagkwento namin kapalaran. Ingana ka, ing blessings na ning hapong ginukirata mo. Aliway tang nanong pamanat kasiran na rin aliwan tao. Then kaya betaya, ing banal na spirito. At mapalad siya naman ng anak na may bait kaya ka. Kabut dimdam na ng anak ko yung kaya kang pamagmanano, ginalo yung anak kingat siyan ko kintulan. My dear brothers and sisters, ating kami pong kamag-anak kaluluwa. Pero nang ating tao, nang ating katatagan, piyesta, nang ating kasalbinyag o kematen kami kayang pamilya, ilang mumunang diling daratang, taulilang diling mumuli. Muna lang datang maglinis na, isadya ng kusina, ising kotsada, mag-serve na, manos ng pinggan, linisan din balik. Kalulula. And yet, itang regalo na po ng ating appear kin pamilya, itang karelang suyo. What a beautiful gift for one another, ing suyo mo. Pasalamatan na rin pengarita muling alas sinawang susuyo kaya katama. Alang sawang mamantabi, kaya betara king lakaran. At di Maria ay amitakutan king lakaran, huling kaya bening kino, magdalayang akong git. Kaya kabampangan yung mabuktot kakagliya, o kaya mabuktot siya. It doesn't make so much sense. Pero kaya Tagalog makabaldugan niya, nagdadalang tao. Ngayon yung Pasko, etamo mo sana magdalang tao. Magdala tamo nga akong Ginoo. Magdala tamo nga akong Ginoo, magdala tamong lugod. Potang daralami nga akong Ginoo. Magdala kang lugod, king kalupang mong tao. Tanaman na. Nagaming banalo ginawin kayo panibataning samtang kabanalan, kulinita pagparalang kumi, pabanalan mo sa nalitingayin, kinupaya ng Espiritu mo, pangbarangya kami, malyari lang katawan at daya, ning ginoming Yesu Kristo. Bayan ni daw busang loob, king pamailasan mga daya, kinuwaning tinape at pepasalamat siya kema. Kira sunian niya, karingay disipulos na, tagaban niya ikaman at kanan niya. Itiya, ing kanamong katawan, amidawang para kaya.
Makanya naman may bat nga po ng kinuhaning alis pasibayo yang kepasalamat kera. At binili kalis karingan disipulos nga tagabanyo iti kaman at minungko paniti. Iti kalis ning kanakundaya, indaya ning bayo, at alangang tipan, kami bubuo para kayo at para na rin sa unang tao. Bangkita ni patawaran na rin kasalanan. Dagtan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag